U posjeti Bosni i Hercegovini boravi Elis Naderitu, zamjenica generalnog sekretara UN-a i specijalna savjetnica Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida. Ona je naša večerašnja gošća. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Evo da vas pitam na početku odmah. Izabrali ste Bosnu i Hercegovinu nakon što ste izjavili da ste primijetili eskalaciju govora mržnje u Bosni i Hercegovini. Gdje ste to primijetili i šta je bilo u stvari ključno da nas posjetite? Thank you very much. Yes, indeed, first I must say Zaista, that prvo moram reći da the office that I sit on, je ured came u into being kom through the sam very tragic circumstances nastao that kroz happened tragične in Rwanda in 1994 okolnosti u Ruandi, what happened here in 1995 genocida in koji je nastao Srebrenica. tamo i genocida And ovdje that legal 1995. godine u mechanisms Srebrenici. established, To je jedan beyond any mehanizam reasonable koji je doubt that, in those two instances stanovio da su there was genocide. to bili genocidi u oba ta slučaja. Ja sam ovdje također da odam počast žrtvama strašnih zločina, jer mi se bavimo strašnim ratnim zločinima, zločinima protiv humanosti, genocidom također. Što se tiče govora mržnje, vašeg pitanja, mi smo jako zabrinuti zbog nivoa govora mržnje koji viđamo u ovoj zemlji. Ima tu mnogo posla koji radimo u partnerstvu sa tehnološkim kompanijama i socijalnim medijima. Što se tiče govora mržnje između nacionalnih grupa, naš ured je generiran, napravljen da se zločin, da se užasi opet nikad ne ponove. Šta vaša posjeta može, recimo, da promijeni u tom smislu i kakva imate iskustva nakon susreta sa zvaničnicima ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini? Ima tu dva aspekta koja se mogu promijeniti, pozitivna i negativna. Kad govorimo o pozitivnom, mi smo napravili jedan širok krug po cijeloj zemlji sa našim timom u Bosni i Hercegovini. Bili smo u Žepču gdje smo vidjeli kako se ljudi približavaju da odaju počast svim civilnim žrtvama rata. Vidjeli smo tamo jednu muzičku školu, pričali sa načelnikom o tom približavanju. Također smo vidjeli upravo i sastanak nedavno gradonačelnika Sarajeva i Banja Luke. Vidjeli smo također i približavanje zbog ovog uspjeha u košarci između različitih zajednica. Ima toliko mjesta na kojima smo vidjeli da se zajednice udružuju, da shvataju da moraju da žive zajedno. I to je bio pozitivan aspekt i to treba da se dalje ohrabruje. A u isto vrijeme također moramo govoriti i o politici, jer su politički lideri ti koji također treba da se približe. Moj prethodnik Adama Dieng je također bio ovdje i rekao je da bi volio da vidi da sva tri člana predsjedništva zajedno govore o jednoj zemlji, da priznaju bol svih zajednica. Ja sam tu sa istom porukom i kažem da je to od velike važnosti, također kažem da je jako važno i za obrazovni sistem da riješi činjenicu da se historija mora podučavati onako kako se desila, da to mora biti historija svih. Kada sam došla ovdje, bila sam šokirana, moram to reći, da vidim na koji način se historija podučava ovdje. Ako odete u Afriku ili Latinsku Ameriku ili na Novi Zeland i ako pitate učenike šta se desilo u Ruandi, oni će vam reći desilo se to i to, desio se genocid u Srebrenici. Naravno, bilo je ratova, ali to je nešto što se podučava širom svijeta i zaista me začudilo da ovdje imamo drugačije situacije, drugačiji kontekst. Tako da zaista ljudi moraju da se približe, da rade zajedno i moramo riješiti taj problem sa obrazovanjem. Također problem je dvije škole pod jednim krovom, također monoetničke škole. To nije prihvatljivo. Imamo mnogo mladih ljudi koji žele da napuste ovu zemlju ili su već otišli i oni kažu želimo da imamo normalnu zemlju, da živimo normalnu zemlju. A šta po tim misle? Želimo zemlju gdje ljudi nisu podijeljeni, gdje moraju da razmišljaju o nacionalnosti svakog dana u životu. I generacija koja je tu bila tokom rata duguje i prije rata duguje mladim ljudima da ih ne tjera da prave svoje odluke samo na osnovu nacionalnosti. Koje je rješenje prema vašem mišljenju za
poricanje genocida u Bosni i Hercegovini. Znate da kod nas nema konsenzusa o tom pitanju. Nedavno ste izjavili da je u stvari imperativ riješiti taj problem. Je li zakonsko rješenje jedini način? Pravno rješenje ne može biti jedini način, ali to je jedan od načina kako se garantira odgovornost. Ako vidite pravne mehanizme nakon ratova, ne samo ovdje što se desilo nakon holokausta, koliko je zakona uspostavljeno, Nirnberško suđenje i koliko je sve to pomoglo da se kreira društvo kakvo Njemačka sada jeste, da se izgradi povjerenje i mir, onda možete shvatiti da ima jako mnogo načina kako zakoni mogu pomoći, ali ima i drugih inicijativa koje treba uraditi. Ja sam djelomično zbog toga tu, idem širom zemlje, priznajem bol svih nacionalnih zajednica ovdje, i govorim sa posebnim instancama, govorila sam sa njima gdje su lokalne zajednice zaista pokazale da se može ići dalje, da se može raditi zajedno. Kada govorimo također o inicijativima izgradnje povjerenja koje idu i izvan tog površinskog nivoa, mi moramo razmišljati i razmišljamo o načinima kako se ljudi mogu približiti i govoriti o budućnosti zemlje u kojoj, na primjer, djeca mogu ići u jednu školu i ne razmišljati o nacionalnosti. Uopšte ja ovo sve kažem, naravno znajući da imate ustav koji definira jako mnogo što se tiče nacionalnosti, ali opet govorim i razmišljam i o praktičnim primjerima koje sam vidjela kod tih ljudi s kojim se sastala. Srela sam ovu asocijaciju, recimo, planinara, i jedna gospođa mi je ispred njih rekla da su oni planinari bez predrasuda, tako se zovu, i da se prije svega moramo popeti na tu planinu predrasuda, moramo je savladati, to mi se jako svidjelo. Dakle, moramo naći jedan prostor gdje će političari, gdje će biti političke volje političara da ujedine ovu zemlju i da se ona kreće zajedno naprijed. Evo, iz vašeg, recimo, dosadašnjeg iskustva i boravka u Bosni i Hercegovini, kako da se naše društvo riješi govora mržnje i koliko je to važno za našu budućnost? To je jako važno za budućnost da se zemlja riješi govora mržnje, jer u historiji ratova širom svijeta nema ni jednog rata koji nije prethodio govor mržnje. Tu govorimo o stereotipima koji se izgrade u predrasude, u diskriminaciju, onda diskriminacija, naravno kad imate moć, možete da diskriminirate ljude i počinite strašne stvari i na kraju jedni drugima nasilje. Tako da je apsolutno važno da pratimo vladavinu prava, ljudi koji koriste govor mržnje, posebno u društvenim medijima, misle da se to može tamo reći, čak i to ne bi govorili u javnosti, ali moramo osigurati da svi poštuju prostor drugih, da se poštuje tuđi bol, da poštuju jedni druge i da govor mržnje bude u zakonu kao zločin i niko ne smije da bude izvan zakona. Hvala vam lijepo što ste došli i prenijeli poruke organizacije koju predstavljate. Hvala i vama i zaista cijenim ovo i moram reći da kao i moj prethodnik se zaista radujemo jednom momentu kada će politički vođe na najvišem nivou, članovi predsjedništva, se udružiti i priznati bol svih strana koje su patile na isti način kako to zajednice na lokalnom nivou daju primjere svakodnevno da se zaista mogu ujediniti. Hvala vam mnogo. Hvala još jednom.